sa matshediso ko pusong ya lefatshe leo le ko go mohumagadi wa tautona wa pele mme Monica Geingob moraga go tlhokafala ga tautona Dr. Geingob ka Sontaga. Dr. Geingob ene ile tsala ya nnete ya lefatshe leno ka ane a ikemiseditse go bereka le puso ya lefatshe leno go nonotsha botsalano le tirisano mmogo go godisa itsholelo ya mahatsho mabedi go ya ko mankaleng. Tautona Masisi yo emeletse mosong ono o solofetswe mo gae tshokologong eno go tla go tsena pego ya tekodiso ya ka madi a setšhaba. Re santse re le fo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa rometse molaetsa wa matshediso kwa go tautona Dr. Nangolo Mbumba wa lefatshe la Namibia yo tlhomilweng morago ga go tlhokafala ga tautona Dr. Geingob Mabane. Mo molaetseng wa gagwe tautona Masisi wa kgotse party ya SWAPO puso le batho ba Namibia go tsenya tautona o mošwa mo pusong go sena makgwere ape. Tautona Masisi o boletse Dr. Mbumba gore mafatshe ka bobedi a tla tswelela a tshwaragane le go rapela kagiso mo nakong eno e thata. Mo godimo ga moo tautona o laotse gore difolaga di fofisediwe tlase go ralala lefatshe leno go fitlha Dr. Geingob a bolokwa. BOTSWANA ba simolotse go nna ka tsholofelo ya gore tse ba di eletsang gore di diragadiwe di amiwe mo kabong ya madi ya ngwaga wa 2024-2025 se se tla jaana ka tona wa lephata la madi mme Peggy Serame a tla bo arola semmuso kabo ya madi a puso ko palamente mme se se diragala ka fa tlase ga lenaneo la ditlhabololo la nakwana. Tsholofelo Tombale le disang go tswa kgosi ba rulagantse pego eo. Kabo ya madi ya ngwaga o fetileng wa 2023-2024 e ne e simolodisa lenaneo la ngwaga tse pedi la ditlhabololo la nakwana. Lenaneo le le tsena mo ngwageng wa bobedi le ikanna go tlhabolola mehamo wa maranyane, dikgwebo ga mmogo le go tlhabolola mehamo wa dikago. Mo kabong ya madi ya ngwaga o, BOTSWANA ba supile fa ba solofetse gore e tla ama dikgwetlho dingwe di akaretsa go tlhoka ditiro ga banana le go okediwa ga madi mo mananeong a temothuo. There is one issue I want to believe or everyone is much interested in unemployment. When it comes to unemployment, we need to come up with initiatives that are working towards reducing the rates of youth unemployment in Botswana. We have a lot of graduates who are not working. We have skills, we have knowledge. The government has in the past spent more money educating those people. But when it comes to creating jobs, we see there's a bit of a challenge. Well, I would hope to hear projects that will lead to exports and that'll come out of rural areas. I think rural development is key in this country. 1966 or until the 1980s, we had about 41% of our own crop production. Now it's come to less than 2%. So I think a lot of this money should be invested back into the people. I think the people have skill, and Botswana is a country that has loads of talent. There's no shortage of it. Ra sokola tota ne go pagela gore mo ba ke speech ba ka rakanyetsa go di project tse di tang le tsone di teka manane wa ile gore le rona bana re kgona go tsena mo go tsone se gore ga ta re group kana go ka i groupa batho ga bana nnete wa go i groupa le batho le 5 yo mongwe mo ba babedi ba 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 go tswa marugi ba go tshaba ka madi wana go sala le o bereketse le seed. Bangwe ba BOTSWANA ba supile tsholofelo ya dithuso tsa madi tse di ka ba solofela molemo le go nna le seabe mo ditsholelong. I'm expecting a lot of things to happen, especially to impact the poor people. For me, who's coming from Charles Hill, the government is doing so well for our people who are not privileged. So we are expecting a lot actually. Yeah, especially the capital projects. Like in our place in Charles Hill, we have been having a lot of problems with water. I'm expecting the government to pump in a lot of money so that we can have our water up and running. Ka ditsholofelo tse di farologaneng, BOTSWANA ba ka fa ba tla retsa pego ya kabo ya madi jaaka tona wa lephata la madi a tla bo a ribolola ka ha puso e tla kgaoganya madi le maphata ka go farologana ga one. Se se tla thusa puso gore e fitlhelele seelo sa yone sa go nna lefatshe la itsholelo e kwa godimo. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Bagwebi bangwe ba balemi ba merogo le maungo kwa dipolaseng tsa Thuli Block ba dirile kgatelopele mo maikelong
a go thusa lefatshe leno go fitlhelela maikemisetso a go oketsa selekanyo sa dijo tse ba dintshang. Seo se netefaditswe ke mothusa-tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake bošeng a sena go bona kago ya mabelo a lopileng 74 million pula kwa polaseng ya JP Roos. Karabo Molusi wa bega. Kago e ya mabelo a selekanyo sa 7,000 tons e tsentsweng maranyane a sesha ke nngwe ya dipeeletso tse di lopileng madi a mantsi mo polaseng ya JP Roos e le tsela nngwe ya methale balemi ba inaakantseng le yone go itepatepanya le tirokgolo ya gore lefatshe le kgone go ntsha dijo tse di lekaneng. Merogo le maungo ka mefuta e ka bewa mo mabelong a gore go seka ga nna le tlhaelo mo mmarakeng ka nako epe mo ngwageng. Also, why we went with the storage facility is to give the Botswana consumer 12 months of the year potatoes and onions. The storage facility behind me can hold enough tonnage to take Botswana at least a month and a half. So there's still much work to do to get Botswana food secure 12 months of the year. Botswana farmers are so committed with the government policies that is in place now for Botswana to be food secure. So farmers have heavily invested in developing the farms. Make so se eleng gore sa re khathile hela thata ka gore jaanong re hukuditse tsone di post harvest losses tse di supang jalo gore Africa ka bophara re waste about 43% wa dijo tse eleng gore ra dilema ka gore ga rena di storage the post harvest technologies me ra e bona ke etsa tsieno because of the vegetable ban ha ne seo ne ta tswalla hela go ntse le yalo. Tlhabologo e ya mabelo mo Thuli block e tla tlisa diphetogo tse di molemo le kgolo mo mohameng wa temo ya merogo le maungo go ralala lefatshe leno ga mmogo le go bula metswedi ya magokaganyane a dikgwebo mo go one. What we've seen this season is that the storage unit already have an impact in the market. It is really keeping the prices stable, especially when there were no potatoes. I think it was only from Hansi's side that there were potatoes. But there wasn't a hike like the previous years from farmers. Ke opportunity e leng gore re ntse re sa dire mo Botswana mme re bona jaanong e ragala mo Botswana se e leng gore re eletsa go se bona yaanong ke packaging material yo dirwa mo Botswana go ngodirwa gone mo regioneng ya Spedu e leng gore itebagantse le go kapakabanya itsholelo merogo le maungo e le tsone tse e leng gore di goga go pele mo nakong ya gompieno. Selekanyo sa 70% ya merogo le maungo a rekisiwa mo lefatsheng leno se lengwa mo Thuli block e le bontlhabongwe jwa seabe sa temothuo mo letsenong la lefatshe le le oketsegileng ka 6 million pula mo sephatlong sa boraro mo ngwageng o fetileng. Karabo Molosi, BTV News, Thuli block. Magosi a kgaolo ya bokone bophirima a kgoletse puso lenaneo le leshala temoletlotlo le ba reng le na le tebelopele ya go jesa Batswana mo dipakeng tse di thata mo isagong. Magosi ba supile se mo thuto se ka dipuisanong e neng e tshwerwe kwa Maung go rutuntsha magosi ka lenaneo le gore le bone ba le tlhaloganye ba kgone go le rekisetsa Batswana. Baranyane Samakata wa bega. Lenaneo le letelela le ba ba senang masimo tota go lema mo mafelong a rileng jaaka mo masopeng, digoto le ko merakeng. Mme morago molemi a be kgetsi ya thobo e le nngwe go tswa mo temeng nngwe le nngwe gore puso e beye thobo eo mo sebolokelong. Magosi ba lebogela se ba re se supa tebelopele. The way ka go mente o ntena go ya ka teng ha re tse kgetsi tsone re ha di ha go mente gore di ya go go tautuna ka go mothusa tautuna ka go di minister nya ditabo di ha go bewa go gore e re ha go le thata a bo ile gore ka fona go tokulla mo tere se ka re go go ha tsapa maloba no go luwa go Russia le go Ukraine re bone Russia yo go ga be ya go ntsha mabele a ne ya isa go bona go te go thatse tugeng ke luba be mabele a na sa tswe mo jarde ya motho ana tsoma di halane tsa go mente ke so se le gore yo ne tota ha ke go le gore busuta ba imela le na le e marana ki tsa tsore le meno ke ka gore ke le na le supa gore le ka dira pharma yo matsilo a Batswana na le gore lona ga le tsaule le tsenya motho mongwe le mongwe
gore ga o sena tonki la go tsenya ga o sena tshimo mme o na le terekere la go tsenya ga gona mo go teng yana ga ke nase yo o na le lenaneo le kaiwa le pharologano le sa tswang go fela la ISPAD ka le itebagantse thata le go ntsha maduo a molemo. Simolola ka level e ko tlase go simolola ka bana ba batho ba ga mabui gore batho ba itshele metsi mo ganong ha ka se ka ra simolola ka bona ra tsenya mongwe le mongwe teng e tlo bolwa ke tla la bona se South Africa gore malatsi a iragala ke South Africa go thata malatsi is tough yene ke ntse re beile mo go yona ga re ipelega even at household level go ya le go godimo le gona go ditlhotlho tse dijo di e ko tlase se sengwe gape se lenaneo le se itebagantseng ke go rotloetsa kgwebo temo ya rona e transition from go e leng teng e tsene mo kgwebong re bue business le bona ba ga mabui le bona ba gole ba besenkele hatse ba gole matsha mangwa tsweletse matsha mangwa tswele lenaneo le pele matso ba libile Botswana ba rotisa mate go kaiwa fa letsholo la go thapa balemisi mo kgaolong ka bophara le tsweletse sente se le go netefatsa gore Batswana ba bona ditamelo ka nako. Maretha Kaisara, PTV News, Maung. Ka se sebaka re tla tlolela ko dikagong tsa palamente go tla go tlhaloganya sentle go ditsamaiso di ntse ka tselentseng jang ha ka re ipaakanyetsa tholo eo ya pego ya madi ka tona wa tsa madi Mephegisarame. go rialo go ntse jala tona wa lephata la tsa madi mo tsatsing la gompieno o sologetse gore a ba a goroga mo dikagong tsene tsa palamente ga re le teng gone ga le go tla go rola molaetsa wa kabakanyo ya madi a setšhaba e le madi a ngwaga wa 2024-2025 madi e leng gore o neo a taba a tisa go bokhutlhong lenaneo tota la Transitional National Development Plan le e leng gore le diretse gore le kgone go tsamaisa tsone ditlhabololo tsa lehatshe le pele ga lenaneo la ditlhabololo tsa setšhaba la NDP 12 le tla mo tirisong ka ngwaga madi wa 2025-2026 e le ditiragalo tsa letsatsi la gompieno jaaka tona a Phegisarame a taba rola yone pego ene ka nako ya bobedi gone ga le le teng gone ga mo dikagong tsa palamente o ta itse gore tona Phegisarame o rola jaana o ne molaetsa one wa kabakanyo ya madi a setšhaba ka erile ka ngwaga o hitile ngwaga wa madi a supa dintlha di le thataro tse e le gore yone kabo ya madi a setšhaba e tla ba itebagantse le tsone mme ntse le mo ngwagong wa madi re sologetse gore di tla go muta gore a mme tsone tse bane ba di beile ko pele e le ka sekgwa di bitsa gore di key priorities area tse di ne di le teng a mme ntse ba tla tswelela ba di dirigatsa mo nakong ya gompieno mme o ne o tla itse gore mo yone mo kabakanyo ya madi a setšhaba a ngwaga o hitleng wa 2023-2024 go na ga tlhalosa hela jalo gore the import cover kgotsa madi a e le gore a ka diriswa go reka dilo go tswa ko ntle ka a Botswana a na bele gore a na selekanya sa one se ne se ka kgona go dira seo mo dingwageng mo dikgweding di le lesome mme ga tlhalosa gore 59.6 billion ya forest reserve kgotsa madi a makata dimese kgotsa madi a beleditswe ko matshasele e le one a na le teng ka nako ya pego ya madi a setšhaba ya 2023 mme sengwe se ne ra se utlwa gape ta itse gore mo a re lebele the development budget kgotsa madi a dirisa mo ditirong tsa ditlhabolo a ngwaga o hitileng a na a tlhaloswa e le gore lephata la tsa metsi le ditirelo tsa kgopo metsi a leswe tota jalo le ne le tsere madi a mantsi e le tsone dilo tse di sologetseng kwana gore re sologetse gore gongwe the development budget e te o oketsega go heta jaaka e ne le teng jaaka lenaneo la the Transitional National Development Plan le tabe le ta mo bokhutlhong mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 mme e re tla tsamaya re bua ko le wena mo nako ya bobedi go tswa kono mo dikagong tseno tsa palamente. Tla ke tse sebaka se ke go leboge wena o nthakile boti for yone pego yone eo ya se diragalang ko parlamenteng ka se sebaka se ke tla na ke beile khutlo gone fa ke tla ke letelle re Edwin Mashakgomo go ra tla le fe tsone tsa metshameko.
ke leboge Joey mothuetso wa dume la tlhako ya morago e gata fa ya pele ga tilenteng re lo masorota ka tsa metshameko ke di mashakgomo metsone tsare no ya metsotso ya bofelo ya ga ke moreng batisane e tlhomamisitse fa Matebele FC ba sala ka dintlha tse tharo e bile ba tlhatlogela kwa maemong a botlhano mo leking ya Botswana Premier jaaka ba neng ba nota traffic ka no e lengwe go lefela mo motshamekong o neng o tshamekela kwa lebaleng la Dinaledi Academy Mabane a rutwe Kgomotso Sefako o na le nko le fa motshameko o simolotsa ka lebelo le kwa tlase ebile o sena thase motshameko o tugile ba tokafala dithopa di dira dithaselo kgapetsa fela gore tela go bona no go feta di ya ko nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa mo karolong ya bobedi Kukantshu le Machimiyenga ba tswelela ka go konopana ka dithaselo motshameka pele wa Matebele Bernard Kibotseng a bona kgwele ya gagwe e sirelediwa bonte ke motshwaradino wa traffic Thateone Thandazela mo motsotsong wa 72 maiteko a ba tiisa mokwalo go feta a nna ba etela dikota tsa ga Thandazela gangwe le gape ya re bontsi bo solofetse gore motshameko o ta fela ka maleka ke moreng batisane a le supa lefa a nosa ka thogo go neela banna ba ga Elias Chinyema dintha tse tharo. This stage of the league, all teams are fighting for points, all teams are fighting for different reasons. Most teams, they want to move away from below the log, they want to enter the top 8 bracket. And some teams, they want to cement their position on the log, like Traffic, they entered into this game on 5th position. But well, we look at us, we are a team which only know how to play a passing game, we only know how to play an attacking game, and I'm very pleased with the 3 points today. A game of halves, a game of dominance, we possessed, but they came with a purpose. Released concentration in the last minute. Because it's so blindside. Sometimes we need to be very cautious. Square pass. And I cannot go over the concentration laps. We are to blame for that, but we'll recollect and come back. Mo motshameko mongwe ntse lwa Sontaga ba sireletsi ba Lekijwana Galaxy ba notile VTM ka nno go lefela go ka thatogela mo memong a bobedi ka dintha tse 20 le bofera bobedi Kgomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Girona ba kwadise phenyo ya bone ya ntlha ya paka eno ba sena go keteka sa Royal GFA ka dino tse 5 go elengwe mo motshamekong wa League ya Gaborone Division 2 o neng o tshamekelwa kwa Lekidi Football Center. Mothuetso khudu ya mariga itsiwe ke mei wa yone a rutwa gore Victoria Dikgang o ebile kae. Girona ba tsene mo motshamekong o ba huparetse lephoro go tswa mo metshamekong ya ntlha e metlhano mme ba bo ba lola go busetsa seromumo sa bone ka go iponna phenyo ya ntlha ya paka eno segolo ja morago ga go garaswangwa ke Township Rollers ka dino tse 7 beke e fetileng. Ba kgona go lomagana sentle mo karolong ya ntlha mme ba iponela nno mo motsotsong wa borataro ka wa rona semadi. Royal ba le bone ba tseneng fa ba tlhotsa morago ga tatlhegelo ya dino tse 5 kgatlhanong le Police 11 ba leka go lekalekanya dino fela ba tlhoka lesego. Girona ba lemoga bokoa mo lemoragong la Royal mme ba iponela nno ya bobedi ka ga metaele. Metsotso le metlhano go tswa mo nnong eo Jacqueline Mokoba a nosa ya boraro ya Girona mme ba ya go ikhutsa Girona ba eteletse pele ka dino tse 3 go lefela. Mo karolong ya bobedi Girona ya tswelela ka tshameko e ntle mme ba oketsa ketapele wa rona semadi a nosa ya bone e bile le ya gago ya bobedi karolo eo e tsamile metsotso le 16. Morago ga fo Royal GFA ba leka go busa elengwe ko morago mme ba tlega jaaka tebo ke ipeile a nosa ya Phimolokeledi motshameko o setse ka metsotso le 11 go ya bokhutlong. Ya re fela karolo eo e lebile go fela Royal ba dira phoso mme Girona ba iponela penalty ye neng ya nosiwa gape ke wa rona semadi go fetsa motshameko ka dino tse 5 go elengwe. Team e kana ke joina last week e le la ntha ke na mo benching ke team e ntseng ke setse morago hela ke tla di game tsa yona. Hara ira go pa mo gontsi in terms of go change up play like hanentse ba tshameka ka teng. So se tona se re stentse mo go bone ke gore ba dumele gore ba ka kgona go tshameka. Ba tshameka ba digile maikutlo. So santana ra dumela gore re nne le defense line e siameng and then about decide gore we'll play the ball quicker. Ha re diege ka ball. We play 1-2, play into space fast then re kgona go advance the other side ya team. We are trying. We are still a new team, so we have most of us. We have young players, so recently go ba gruma go ba ruta. Ya re tswile ke bata go experience one so recently gruma new players, but we will get there. Morago tshameka metshameko le merataro Girona jaanong bana le phenyo e lengwe ditatlhegelo tse 5 le dintlha tse 3 fa Royal GFA yone ena le diphenyo tse 2 le ditatlhegelo tse 4. Victoria Dikgang, BTV Sport,
Gaborone. Setlhopha sa UB Hawks e senositse dino tse pedi mo karolong ya bobedi go pateletsa maleka a dino tse pedi le sa Notwane mo motshamekong wa ligi ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa SSG Grounds ka matlhatso. Maleka ao a tlhatlositse Hawks kwa maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 15 ba farologangwa ke ntlha fela le sa Notwane se se mo go a bofera bongwe ka dintlha di le 14 go tswa mo metshamekong e le 12 ya ligi eo. A rutwe Katlego Kgakole. Makete ba simolotse motshameko o jaaka setlhopha se tsomana le nno ya ketapele mme re ka ntša go fiwa teleki ba bona nno eo mo motsotsong wa 30 ka Joseph Pele. Nno eo ya netefatsa fa setšhaba ba ya kwa nakong ya go ikhutsa ka ketapele ya nno e le nngwe go lefela la Hawks. Mo karolong ya bobedi, Notwane ba tswelela ba tlhasela UB Hawks mme ga se ka ga makatsa fa le morago la Hawks le dira molato mo karolong e kotsi. Motsheraganyi a neela Makete thago ya penalty e nositsweng ke Thabang o fitlhile motshameko o tsamaile metsotso e le 60. Morago ga nno eo Hawks ba itsolopanya ba batla gogela e le nngwe ko morago mme bonna sepako a dira fela jalo mo motsotsong wa 75. Banna ba kwa Madikolo ba tswelela ka go bolotsa ntwa mme a re mongwe le mongwe a dumela gore Toronto e tla fetsa motshameko ka phenyo ya nno tse pedi go e le nngwe ka go se senye a nosa ya bobedi ya Hawks mo metsotsong ya motsamaisa motshameko go netefatsa fa Notwane le UB Hawks di kgaogana dintlha ka malekano tse pedi setlhopha. The difficult one to take. Yeah, but you know, this thing happens in football. We must pick ourselves and look forward to the next game. It's 2 points lost, to be honest. We had wrapped up this game. Unfortunately, the mistake happened, which is part of the game. So we can't kill the ball. It happens in football. So I think the most important thing is for him to learn from what happened today. Yeah, it's not an easy game. Game of 2 halves. First half, I think they were much better than us. Then they managed to get a goal. Then second half, we came with a change structure. Playing now for 3-3, putting 3 players with more of pace up front. It's worked. Even you, it's worked. Like you are saying, it's a dramatic one. It's worked. The guys fought from 2-0 up until 2-2. So definitely, we are happy to. Mo metshamekong e mengwe ya ligi ya mono borwa e tshamekilwe maabane, Extension Gunners e fapile Black Forest ka nno tse 4 go lefela fa mo Godisane Fighters le bone ba buile ka dintlha tsotlhe tse 3 kwa Tlokweng morago ga go nota Tlokweng United ka nno e le 1 go lefela. City Pola e dirile baeteledipele ba Loko Young Stars ka tse 2 go e le 1 fa Mochudi Center Chiefs ba kgaogane dintlha le Dasat Ngau ka maleka a nno setlhopha. Kwa Bokone, BR Highlanders le Green Lovers di tshamekile maleka lefela setlhopha fa Calendar Stars e biditse Peacemakers ka nno tse 2 go lefela. Sankoyo Bushbucks e notileng Balakalungu ka nno e le 1 go lefela. Chadibe FC ba buile ko Phalpe ba sa tshwara sepe morago go notiwa ke Motlakase ka tse 2 go e le 1. Pelikwe United le Makongolopeswa ba tshamekile maleka lefela setlhopha fa Santa Green e fentsetsa Botlhe FC ka nno e le 1 go lefela. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Uthetso a re sa elatswe bobe se nako ya bongwe re di be khutlo go nefa ta ke lebogela jalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a ralola sentle bontle ka puo ya diatla tse mashakgomo tse tswa thobeng tse le phepa jo mo TV o tla ba bua go ta go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa e tla re ka ura ya bobedi tona wa lephata la madi me Phegisirame a fejalo pego ya kabo ya madi a setšhaba se kwa ba gope matlhoma bonana ga se matlhokana na le wena re bona gape mo go la ka moso tlhola le modimo. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you.
Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Coming up next on Conversation with Africa. How we can further assist entrepreneurs from a legislative point of view in which you stand. There should be taxes. I mean,